namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, nomhlo uta khona lehla the group ta ke ngulingana khazi na khazi man. Hayi kuzukuru maka uchavisa ne. Okay. Yeah, so it 11 ta June kuna video leyi hlavusikiza of course a nga fika a yi posta ka Facebook ni vheta ni ku ko wa ringeza ni kuma nkarhi wo yi endla loko hey laha ku ta famba ku boha vanhu la so a hi pfuleni hi twa ku endleka yini and what's happening? Of course, the lady singing there, because na kazi mangutiva, I was shaking mashaka ya mina, kazi na kazi yena imbela ula. So mvela ngo hlavusikiza na kazi mtafamba mbisa vanhu. So imagine guys, Shish, ikijwana a lady. Ndo se la ngifika ngithoka mbele mehambana even then sa ajika sa afamba a data mbawe. Ni vheta loko wow. Na ukuthi makati ntsana track leyi of course i continue ku fika line lewa. Okay, ile section yako ni lapho. Yeah, imagine so that lady I'm data na yena mi nga n'wi tshika se hundu ka mutswari wangu imagine guys imagine that same lady se ku ya va mhana we ngwaloyi ka nga fi n'wi tshwambela tlha hundzu ka va mhana really enough Savage Blind of course ani ma swi twisisa ku music wu vulavula na vanhu so swilo leswiwa swi nga fika swi influence vanhu vo karhi ku va swi endla na vona so hey mi hlavusikiza khazi na khazi mi ta famba mi bisa vanhu man mi ta famba mi bisa vanhu but in overall track sound yi twala kahle I mean hlavusikiza a xi hundla guys a ri sungula ni swi vula a xi tluriwile hi sound dimension tshama swi ri ku cinceka sound na le sound yi different completely different xi ku teka sound ta nyuwani xi blind sound hayi na makumu so how through yi ta kha yi to ho yi ta kha yi vona lo kha yi to of course leswo Whatever kunene kama koza, whatever kunene kama neta, whatever kunene kama koza, whatever kunene